Turi ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa gatanu 2026, tugarukanye amakuru menshi adasanzwe utasanga andi uretse hano ku murongo wacu mugari uraje inshinga no kubagezaho amakuru agezweho kandi yizewe. Ni byinshi bikomeje kugenda bitangazwa ndetse kandi ni byinshi biba bikomeje kugenda bivugwa muri rusange. Tugarukanye icyitwa updates zidasanzwe rero, aho twebwe cyane twibanda ku mirongo y'urugamba ku butaka bwa Kongo, tukababwira uko ku ruhande rw'umutwe wa M23 n'ihuriro ry'igisirikare cya Congo FARDC bihagaze. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse kandi n'umutwe wa M23 bakomeje gusakiranya ku rwego rudasanzwe. Ihuriro ry'igisirikare cya Congo FARDC n'abafatanyabikorwa babo bakomeje kugaba ibitero ku ruhande rw'umutwe wa M23 uko umunsi ugenda uzaza undi. Turaza kubigarukaho rero mu itangazo ryasohowe ku munsi w'ejo na M23, nubwo ku munsi w'ejo twarigarutseho mu makuru, ariko ndagira ngo tuze nanone turigarukeho mu busesenguzi bwimbitse kandi bweruye, turihuze n'ibitero byongeye kugabwa n'ubundi mu misozi ya za Gakenke, Rugezi ndetse kandi n'ibindi bitero byagabwe hakoreshejwe advance mu misozi y'Imwenga hari hafi n'imisozi yegereye za Karambi. Turaza kugaruka kandi ku mwuka mubi ukomeje kugenda ututumba hagati mu banyepolitiki ba Kinshasa nyuma y'uko Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo avuze yuko yifuza kongera kwiyamamariza indi manda yo kuyobora igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa se guhindura itegeko nshinga. Biravuga yuko rero hari ihuriro ryashinzwe rigizwe n'abarwanya ubutegetsi bwa Kinshasa. Iryo huriro naryo turaza kurivugaho tuze kuvuga icyo rigamije. Turagaruka kandi mu gihugu cy'u Burundi tubabwire Perezida Evariste Ndayishimiye hari bamwe mu basirikare yirukanye, ndetse kandi no mu ishyaka rya CNDD-FDD hari impinduka yakozemo. Ese izo mpinduka zije zigamije iki cyangwa se zije zikora iki? Amakuru rero aturuka muri Kivu y'Amajyaruguru nyuma y'uko kuva ku munsi wa kabiri tariki ya 19 Gicurasi mu mwaka 2026 saa moya n'igice z'ijoro kugeza kuri uyu munsi bikomeje kugenda bidogera, aho bivuga yuko uruhande rw'ihuriro ry'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse kandi n'abafatanyabikorwa babo bakomeje kugaba ibitero byibasiye uturere dutuwe cyane cyane nka Karingi, Bidego, Gakenke ndetse kandi bakoresheje indege zitagira abapilote nk'izizwi ku bwoko bwa Ket-6 ndetse kandi na Kamikaze. Itangazo rya AFC M23 rivuga ko amakuru mashya ava ku rugamba rivuga ko ku itariki ya 20 kugeza kuri ino tariki ya 21 guhera ku itariki y'ejo saa moya n'igice kugeza mu masaha y'urukerera rwa saa 8 n'igice tariki ya 21, ingabo za FARDC zongeye kugaba ibitero simusiga mu turere dutuwe cyane cyane nka Gatoyi ndetse kandi no mu nkengero zaho. Kandi bikavuga yuko FARDC ikomeje kugenda ikoresha indege zitagira abapilote ndetse kandi n'imbunda zirasa mu ntera ndende mu gitero simusiga rero cyagabwe kuri uno munsi. Biravuga yuko kibasiye abasivile ku rwego rudasanzwe. Ibi bitero kandi FARDC ikomeje kubigaba nyuma y'uko n'ubundi umutwe wa M23 wo ukomeje kugenda utangaza yuko ngo bisenya ibikorwa remezo by'abaturage, ndetse kandi AFC M23 ikavuga yuko yemeye gukora igishoboka kugira ngo ibiganiro bihuza FARDC ndetse kandi na guverinoma ya Kinshasa bigende neza. Ariko AFC M23 ikavuga yuko leta y'u Burundi yo ikomeje kugenda ibyirengagiza ikarenga kuri ibi ngibi, ikagaba ibitero bikomeye ku ruhande rw'umutwe wa M23. Amakuru rero akomeje kugenda atera ikibazo gikomeye cyane aho n'ubundi ku ruhande rw'igisirikare cya Congo FARDC binavuga yuko ibikorwa bya gisirikare cyane nka muvuma militeri mu duce AFC M23 iherereyemo. Uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23 biravuga yuko hari ibice nabo bakomeje kongeramo abasirikare nyuma yuko FARDC ikomeje kugenda igaragaza yuko yifuza cyangwa se ikomeje kugaba ibitero mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho. Ibi rero ni bikomeje kugenda biteza inkeke ku rwego rudasanzwe. Nubwo ariko bikomeje kugenda biba, FARDC kagaba ibitero Kivu y'Amajyaruguru byaba ari muri teritwari ya Masisi, Rushuru ndetse kandi n'ahandi hatandukanye, ikagaba ibitero mu misozi y'Iminembwe. Biravuga yuko hagati mu butegetsi bwa Kinshasa ibintu bikomeje kudogera. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa leta Kinshasa biravuga yuko bashinze ihuriro ryitwa
C64 rigamije kurwanya Perezida Tshisekedi ndetse kandi no kurwanya itegeko nshinga. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa bashinze ihuriro rikomeye rya C64 rigamije kurwanya Perezida Tshisekedi no kurwanira itegeko nshinga. Mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kunyura mu bihe bikomeye birimo ibibazo by'umutekano, ubukungu n'amakimbirane ya politike, abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi Tshilombo batangaje ko bagiye guhuriza hamwe imbaraga mu rwego rwo kurengera itegeko nshinga no gukumira icyo bise igerageza ryo gukomeza kugundira ubutegetsi rikozwe na Tshisekedi Tshilombo ndetse kandi n'abamushyigikiye. Ku wa kabiri tariki ya 19 Gicurasi mu mwaka 2026 i Kinshasa hatangijwe ku mugaragaro ihuriro ryiswe Coalition Article 64 nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Amashyaka kandi atavuga rumwe n'ubutegetsi hamwe n'imiryango imwe ya societe civile niyo ahuriye muri rino huriro. Mu banyepolitiki bakomeye bagaragaye muri iri huriro harimo uwitwa Deri Sesanga, Martin Fayulu, Matata Panyo, Jean-Marc Kabundi ndetse kandi na Moise Katumbi, bose bazwi nk'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi Tshilombo kandi bakomeje kunenga uburyo igihugu kiyobowe ndetse kandi bakavuga yuko Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo adakuye indi manda. Mu itangazo ryasohowe ubwo iri huriro ryatangizwaga n'abanyepolitike bagaragaje ko badashyigikiye na gatoya igitekerezo icyo ari cyo cyose cyo gutuma itegeko nshinga rihindurwa hagamijwe kongera manda Perezida Tshisekedi Tshilombo cyangwa se gutinza amatora. Turatangaza ku mugaragaro ko hatazabaho manda ya gatatu ya Tshisekedi Tshilombo, nta gusubika amatora kandi nta guhindura itegeko nshinga bizemerwa. Bakomeje bavuga ko igihe manda ya Tshisekedi Tshilombo izarangira azaba agomba kuva ku butegetsi nk'uko biteganywa n'amategeko, yaba habaye amatora cyangwa se atanabaye. Iri huriro ryavuze ko kandi ryiteguye guhangana n'icyo ari cyo cyose coup d'etat cyangwa se constitution bivuga ko kugerageza guhindura amategeko hagamijwe kuguma ku butegetsi binyuranyije n'ihame rya demokarasi. Izina C64 rikomoka mu ngingo ya 64 y'itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuga ko buri munyekongo afite inshingano zo kurwanya umuntu wese ushaka gufata ubutegetsi cyangwa kubukoresha mu buryo bunyuranyije n'itegeko nshinga. Mu myaka yashize iyi ngingo yakunze kwifashishwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu kwamagana abayobozi bakekwaho gushaka kurenza manda ndetse kandi no gukoresha ububasha mu buryo budakurikije amategeko. Kwamamaza rero iyi ngingo muri iki gihe byerekana opozisiyo iri kugerageza n'ubundi kongera kwisuganya no gushyira igitutu gikomeye kuri Perezida Tshisekedi Tshilombo mbere y'ibiganiro bikomeje kuvuga ku nzego zitandukanye za politike za Kongo n'ahazaza y'igihugu cya Kongo. Politike ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri iki gihe iri mu bihe bikomeye kandi byuzuyemo kutizerana hagati y'ubutegetsi n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Nubwo Tshisekedi Tshilombo yongeye gutorerwa kuyobora iki gihugu mu matora yabaye mu mwaka 2023, abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakomeje kuvuga ko aya matora yaranzwe n'uburiganya n'imicungire mibi, by'umwihariko Martin Fayulu, Moise Katumbi bakomeje gusaba impinduka zikomeye mu miyoborere y'igihugu ndetse kandi no mu mikorere y'inzego z'amatora. Ku rundi ruhande kandi ubutegetsi bwa Tshisekedi Tshilombo bukomeje guhura ibibazo bikomeye by'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho intambara hagati ya AFC M23 n'ihuriro ry'igisirikare cya Kongo FARDC ikomeje guteza impagarara ndetse kandi igashyira igitutu gikomeye kuri leta. Ibibazo by'umutekano kandi byiyongera ari ikibazo kizamuka ry'ibiciro ku isoko, ubushomeri, ubukene, ibintu opozisiyo ikoresha inenga ubutegetsi ivuga ko bwatsinzwe kuyobora igihugu. Perezida Tshisekedi Tshilombo ari mu bihe bikomeye bya politike kuko ari guhangana icyarimwe n'ibibazo by'umutekano, igitutu cy'amahanga ndetse kandi no kutavuga n'ubutegetsi bw'abanyepolitike
b'imbere mu gihugu. Nubwo akomeje kugenzura inzego zikomeye z'ubutegetsi ndetse n'iza gisirikare, abatavuga rumwe n'ubutegetsi bagaragaza ko bashaka kwishyira hamwe kugira ngo bongere kugira ijambo rikomeye muri politike. Abasesenguzi ba politiki bavuga ko inshinga ya 64 ishobora kuba intangiriro y'ihuriro rinini rya opozisiyo rishobora kuzagira uruhare rukomeye mu rugamba rwa politike ruganisha mu matora ataha. Hari kandi impungenge ko ubushyamirane bwa politiki bushobora kurushaho gukaza umurego mu gihe hazakomeza kuvugwa ibitekerezo byo guhindura itegeko nshinga cyangwa se kongera manda z'abayobozi. Mu gihe igihugu gikomeje guhangana n'ibibazo byinshi icyarimwe, abaturage ndetse kandi n'umuryango mpuzamahanga bakomeje kureba uburyo ubutegetsi bwa Tshisekedi Tshilombo buzakemura ibibazo bya politiki n'iby'umutekano biri aka kanya. Ihuriro rya C64 ryerekanye ko opozisiyo itazemera igihe icyo ari cyo cyose gufata igihugu binyuranyije n'amategeko, mu gihe ubutegetsi bukomeje kuvuga ko bwubahiriza inzira ya demokarasi. Ibi byose kandi biri gutuma politiki ya Repubulika ya Kongo irushaho gushyuha, mu gihe igihugu kiri mu bihe bishobora kugira ingaruka zikomeye kandi no ku hazaza h'igihugu cya Repubulika ya Kongo ndetse kandi no ku mutekano w'akarere muri rusange. N'ibikomeje kugenda rero bigaragara bikomeje kuba ikibazo gikomeye cyane. Nubwo Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo atorohewe na gatoya, ariko nanone hari ayandi makuru avuga yuko Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, inshuti ye Perezida Evariste Ndayishimiye, yakoze impinduka mu ishyaka riyoboye ubutegetsi. Perezida Evariste Ndayishimiye yakoze impinduka mu biro bye. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yakoze impinduka zikomeye mu biro bya perezidanse, zirimo gushyiraho abayobozi bashya bashinzwe itumanaho, ibikorwa by'itangazamakuru muri perezidanse. Izi mpinduka kandi bivuga yuko uwitwa Nancy Ninette Mutoni wahoze ari umunyamakurukazi ndetse kandi wanakoze mu nzego zitandukanye z'ishyaka rya CNDD-FDD yagizwe umuvugizi mushya wa perezida muri Repubulika y'u Burundi. Aya makuru kandi yashyizwe ahagaragara mu itangazo rya sosiyete ya 19 Gicurasi mu mwaka wa 2026, rikaba ryarashyizweho umukono na Perezida Evariste Ndayishimiye. Iri tangazo rigaragaza ko Nancy Ninette Mutoni yagizwe umuyobozi mukuru ushinzwe ibiro by'itumanaho rya perezida ndetse kandi akaba n'umuvugizi wa perezida wa Repubulika y'u Burundi. Uyu muyobozi mushya asimbuye Gatoni Rosine Glene wari umaze igihe kinini akora izo nshingano kuvugira perezidanse y'u Burundi. Izi mpinduka kandi zije mu gihe ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye buri gushyira imbaraga mu rwego rw'itumanaho no kwegera abaturage binyuze mu buryo bwihuse bunoze no gutanga amakuru yihuse. Nancy Ninette Mutoni azwi cyane mu itangazamakuru no mu bikorwa bya politike mu Burundi. Yigeze gukora nk'umunyamakuru mbere yo kwinjira mu bikorwa by'ishyaka riri ku butegetsi rya CNDD-FDD, aho yanabaye umwe mu bakozi bashinzwe itumanaho ry'iri shyaka. Uretse ibyo kandi yari asanzwe ari komiseri wa komisiyo y'ukuri n'ubwiyunge mu Burundi izwi nka CVR cyangwa se Komisiyo Verite Reconciliation, imwe mu nzego zikomeye zashyizweho hagamijwe gufasha igihugu mu gukemura ibibazo by'amateka ndetse kandi no kwimakaza ubwiyunge mu baturage. Abasesenguzi mu bya politike mu Burundi bavuga ko gushyiraho umuntu ufite ubunararibonye mu itangazamakuru no mu itumanaho bishobora gufasha ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye kurushaho kunoza uburyo bwo kugeza ubutumwa ku baturage mu buryo bwihuse kandi bikanatanga icyizere ngo mu hazaza h'igihugu cy'u Burundi. Amakuru kandi avuga yuko muri izi mpinduka Perezida Ndayishimiye yashyizeho Colonel Philibert Bayireke nk'umuyobozi mukuru wungirije ushinzwe ibiro by'itumanaho bya perezidansi ndetse kandi akaba n'umuvugizi wungirije mu bya perezida muri guverinoma y'igihugu cy'u Burundi. Kuba uyu musirikare uri mu kiruhuko cy'izabukuru yinjijwe muri uru rwego, bamwe babifata nk'ikimenyetso cy'uko ubutegetsi bushaka guhuza ubunararibonye bwa gisivile n'ubwa gisirikare mu micungire y'itumanaho rya perezidansi. Iri tangazo kandi ryagaragaje ko Sebastien
Nahongendera yagizwe umujyanama mu biro bishinzwe itumanaho n'ibikorwa by'ubuvugizi wa perezida. Ni umwanya kandi ugaragaza ko perezidanse iri kongera kubaka urundi rwego rw'itumanaho rufite abantu benshi bafite inshingano zitandukanye. Impinduka nk'izi kandi zibaye mu gihe Uburundi bukomeje kwagura umubano wabwo n'ibihugu byo mu karere mu rwego mpuzamahanga, cyane cyane nyuma y'igihe igihugu cyari kimaze mu bibazo bya demokarasi n'ubukungu byatewe n'amakimbirane ya politike mu myaka yashize mu gihugu cy'u Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye kandi watangiye kuyobora igihugu mu mwaka wa 2020 asimbuye Pierre Nkurunziza, yakunze kugaragaza ko ashaka ubuyobozi bushingiye ku kuvugurura inzego za leta, guteza imbere ubukungu no kunoza isura y'u Burundi mu ruhando mpuzamahanga, gushyiraho abantu bashya mu rwego rw'itumanaho rwa perezidanse bifatwa nk'intambwe nshya mu gukomeza iyo gahunda kandi no kuvugurura uburyo ubutegetsi bwe bukora mu baturage mu buryo bwaba ari ubw'itangazamakuru, ndetse kandi gusa ko manda ye ngo yatangiye uko yagiye ihindagurika, ndetse bamwe na bamwe bakurikiranaga hafi imiyoborere ye bavuga ko yananiwe guhangana n'ibibazo bikomeye igihugu gifite aka kanya. Ibi ariko bigenda bihakanwa na Perezida Evariste Ndayishimiye avuga ko ibibazo bavuga yuko yaba yarananiwe gukemura ku butaka bwa Repubulika y'igihugu cy'u Burundi, ngo buri muntu wese wayobora igihugu cy'u Burundi ibibazo yahura nabyo, kuko avuga yuko ngo abo yasanze bayobora igihugu cy'u Burundi bari baragishyize